Sabah is pretty much the only place in Malaysia that I've never been before. So I was really excited to explore the beautiful state of Sabah, bawa family cuti, do all the touristy stuff that Sabah has to offer, and of course eat all the good food dekat sana. Memang kita orang target seafood dekat sana, especially lobsters. So this is vlog day 1 of our journey in Sabah. Sejujurnya I sangat rindu nak naik flight, dan yang ini ialah trip yang first for us as a family of 4 dengan anak-anak yang 2 orang kecil tu. Yang kecil tu tak pernah naik flight lagi, jadi risaulah penerimaan dia dan macam mana keadaan bila nak travel sekali dengan anak-anak yang kecil ni, punya banyaklah barang. Ni ambil 45 kg. Itu pun nasib baik cun-cun 2 luggage besar ni, nasib baik tak over. Ramai orang dekat airport ni, sangat ramai. Kami decide untuk ambil flight pagi, transit daripada Penang ke KL, KL ke KK. Hal ada je direct flight daripada Penang ke KK, tetapi kalau boleh kami naklah sampai dekat KK tu masih dalam keadaan pagi lagi, so that kita boleh explore. Kalau tak rugilah bila sampai malam, a whole day dah burn. So Penang ke KL, jam je dia punya flight. I saw they were selling this viral chips and guacamole dip yang memang sangat-sangat sedap. Korang memang kena try. Mahal sikit in flight tapi bolehlah buat rasa-rasa. And then once dah sampai KLIA, we have a 2-hour layover yang kami ingatkan lama, tapi sebenarnya perjalanan daripada gate arrival tu nak ke gate yang seterusnya punyalah jauh. And then lepas tu masa time kita nak boarding, ada drama sikit, nama kita orang tiba-tiba tak ada pula kat dalam list. Since I pula noob, I tak tahu kena download dia punya AirAsia app segala benda tu untuk scan kita punya seat boarding pass. So kami hampir tak dapat nak pergi ke Sabah ya. Tapi Alhamdulillah all is well. Staff AirAsia pun memang sangat-sangat responsif. By the way, ni lah dia in-flight meals yang kita boleh beli ataupun pre-book siap-siap. Cheesecake dia memang sedap, toast dia biasa-biasa je. Got the wonton noodles which is really delicious. Husband I pula ambil yang Pak Nasir punya nasi lemak which is okay lah. By the way, sebelum flight I sapukan sikit this Aventus hair cream ni dekat anak-anak in the hopes untuk bagi diorang tak tantrum. Alhamdulillah manageable lah handling 2 very small kids masa dalam flight. Segala toy, segala iPad semua kita orang bawa. Dah tak sedar tengok-tengok dah nak sampai ke Kota Kinabalu. By the way, sepanjang trip ni memang kami bawa stroller. Sampai je destination, diorang memang letak kita punya stroller dekat tu kapal, so kita orang pun boleh terus guna, which is very convenient, especially bila you ada 2 orang anak kecil. Buatnya masa time tu dua-dua tengah tidur. And I highly recommend tolonglah pakaikan kat luggage korang luggage cover ni, sebab daripada jauh kita orang boleh lupa luggage kita orang. Adalah tercari-cari sangat. So trip kali ni memang kami ambil tour guide dengan percutian Kundasang. Memang satu tour guide tu yang akan jaga kita orang daripada awal sampai habis. Bagus gila travel agent, sebab I nak cari SD card. SD card I tiba-tiba dia korap, terus all my footage gone. Baru nak start cuti tau. So sekarang travel agent bawa I ke Karamunsi. Tempat ni macam ada macam-macam barang-barang elektronik ke apa, cuma nak kena cari tempat yang jual SD card, and I am lost. Tempat dia besar kan, aku nak keluar. Nasib baiklah tour guide ikut je permintaan I. Berjaya dapat SD card, and hopefully this one is real because it cost RM400, almost RM500. Jadi guys, janganlah percaya sangat kalau kat online SD card yang 1 terabyte harga murah sangat. It's most probably fake. Tour guide pun bawa lah kami ke Jambatan Taparuli, Rumah Terbalik, pun ceritalah juga sedikit sebanyak tentang history in Sabah. Sejujurnya masa time ni kami memang sangat-sangat letih, jadi tak adalah singgah ke mana-mana. Kami nak straight away terus pergi ke Kundasang, which is about a 2-hour drive daripada KK. Sampai je ke Kundasang memang sejuk, angin dia punya kuat, kain 2 lapis pun masih sejuk guys. Kalah Cameron Highland ni I rasa. Hotel yang kami book dekat Kundasang ialah The H. Benjamin Resident. Kat sini memang sangat-sangat cantik. Dia ada dia punya own cafe, dan dia sangat dekat nak tengok view Mount Kinabalu. Tempat dia pun cantik sangat-sangat. Waktu malam ni lampu kelip-kelip. The only downside that I will say is dia tak ada lift, so memang kena naik tangga. So we lug around luggage yang besar, and bilik yang kami booking ni pun has all the basic amenities. Cukup lah untuk 2 orang, termasuk 2 orang anak kecil ni is a little bit tight, tapi okay lah. Tapi dia memang menang dekat dia punya view. Bilik ni memang bilik viral. Kita boleh nampak Mount Kinabalu kat tingkap kita orang je, which is super rare sebab most of the time ni selalunya berkabus macam sekarang ni. Tapi malam tu memang kami kelaparan. Nasib baiklah dekat H. Benjamin ni ada dia punya cafe untuk kita makan malam tu. Price dia pun okay lah, standard Zing Cafe kan. Tapi the food is pretty good. Ataupun mungkin kita orang kelaparan. So that's it for vlog day 1. Kalau nak tengok vlog day 2, jangan lupa follow.